abusua ya na eya se omaya friend Ghana wo ya abofra na si so na unu sese bi mpanyimfo bi ya ade na se enye na omu jiska edi corruption wate ase now be kind of krope ni agange up so ye pese bring it down ye nua branche da wo Teachɛr kwadwo abrante de obi anim no social media no so se Teachɛr kwadwo eyedey etimi bono modene no teacher pa awutu se akona dwunu ye de edo na ono ankasa no say content creator etimi creating ono ankasa no content e de emuska kakra wonya YouTube e de boa enkura ba bi wa be kona enkura mtiti nua ase ba bi ono ankasa kira de ekura no masters ni jiska ni bia no mind no madi nti nioma yeso mo ye no mo nye na branch tu no si wo se ono ankasa de boto muska kra de renovate school ni kakra eno agina aso e ma Ghana mpanyimfo e de etwe branch yi eto fom omo wie no mo yi na di no every cancer teaching ayinim no what I say na omo san baby no san ye adwuma onya ne nsa no aduane efri cancer UTV no san tro lete kese pass ekoye ekoma Father Dixon se onyi abrante na di adenti a MPP apan ene wo so MPP aban na wo so sa nioma no elidi ama ene Ghana emabunu no chese eya odie bi abewuro mu akora ka asemu a panyimu beso betie MPP aban no ene te ka che youth so mo nto abanti asa aban no because MPP aban ne aban bi a o ya akora na do join sa political party na na so onyini meduru be 60 years a ye ma post bia wo mu da ena nya de so o ka asem a o medo mbetie ento mu se wasem a o ka ne nyansa wom na se sabio expose o mu egom anim asepe akomafo mu nyansa aye enioma a eso mu ye because o ma na anwene se sabio timamamfo no ena vote mu o mu eto aba no mu enu nti no o medo mfo bia anya hwe Teachɛr kwadwo yi ene ebi mu se an Teachɛr kwadwo o mu yi na di na o mu san sake no free UTV ho no ese ye nuan ebi mu se na adwene emu eka kakra ebi mu se nuan ono ankasa no wo frɛ na onfa no call ebi mu pa se nuan krampo ese okoda no konfo ebi mu so se nuan wotu kwan from my Ghana mu ese hwan ena di mu no kore eba abonten oba na so ni mu nsemu a na wa drop e o comment section ase because ye nyina na ya fe nuan no ye nyina na ye pese nuan no esampa no be join ye nyina na ye sabio ye ni gi social media no so because he can one of the best content creators Teachɛr kwadwo was one of them way back kra enye ne media ne start ya chepa enye ne etimi transna mhwe din na me hunu se enna ye pa John Dramani Mahama aba na de ye danyankopon asepa because Akufo ebe yi sa aka mamka bi amamu no efri ho gise wa anka asem ba bia obi e be frɛ ne yi wodi gise wa anka asem ba bia obi e be tretew ene mu bloggers e wa bruchire Akufo aban etrete bloggers e wa bruchire ena wuti Ghana ena wuti Ghana Akufo nko na timi ko sabio program ase na wo hene ete ho a saa wo hene no ofa ne nya hwinti no otimi de esoma sa adento wo hene no ansole yema wo hene no nsole ena Akufo watwam sa ado no obeda ho ka tro bi se obi sa ansole bi on wiase yese emre yeni enkaso se kedi emre kaso a enka wiase enka sabio fi akonya mpo no ka betra so akopem se ubewu afri wiase tuwa emre ne dikaso no yeni nkaso sa na lidi ama ne Ghana fo no bebre no eya odie bi abewuro mu but ye bon pass nyankopon se ye no Teachɛr kwadwo ese ehu ba bi owo MPP aban no there's a wickedness wo mutirim youth no mo peja a nioma ekoso ena nkratiti nuase enkratiti enuase enkra no mo ye future no o titi nuase o school krom be kokra no de mo MPP say free education nti SS nkoa na yekwa free education na ba bia ye free kanza KG primary school JSS ade ba no abedu SS no kwa be ne be fa so ho no so ye ba build omo so timi apagya abedu sa ba bia mo ka say free education no mo say twantro kese ato John Dramani Mahama so say o say free education be ye free o ma yin free o ono krampo ordinary ebe ko baby na Teachɛr kwadwo ebo mochi no a brantel mu yin free no say basic schools no e hompo na say me ne de eko ene tira Mahama etu din akokɔ enketenkete mo ante ase akokɔ enketenkete because sabio konkonti ba ene banyini na obeda ne aponkyerene nti obi a owa adwene bia no o tenke ade prane ade a odwene from scratch asena why de ode aba abeduru ba bia se odidu
Yes, obi abre atene ba from scratch no beduru ba bia na sabi nipa no tumi ne ba so kwa ngono ye nua tete kwadwo ene se ye hwehwe ba bi owo nti wa wo ni ba bi owo bia because nsem a ye tete no sabi o mi adwempa kwa meta mi di ya o memu me yo ya de bi o memu se adentina sabi o Ghana kwa ye man a wusi snapper se o ka no kra na ya ka no atum wusi snapper se o ka asem bia sabi o de mpunto bebo o man nim na ya fro na bribe just keep quiet. Na sabi o mo di akire no da bia ne skara kwa kogina faako ye nua Teachɛr kwadwo esi Adwenepahene mahama ya power ba die yu adi yu pie ba bia wo bia na ensa bia onya mo bia no social media fo no beboa wo ba bia wo bia na so hia mo bia because abrante otunu si wo pa otunu si wo se oye adwumadene apem frada ache ba nei sa mo fra no pom da ache no akosi sei Ghana fo eye nyaatwom ye be yodom yiro na yo na asam towa unya kamafo asam towa obi obegina wachimpo no edene sa na oman no ayefrim na tie ntia no obi owa ya na ye ka se obi kwa ya de na o se adwene ne nchise me kokon obi ba o nipa na me kokon ma ne ba no na sa asam to me nipa no obegina machi ana nipa no beka se mansoma no nipa no beka se amede on the teaching work no oye but open grand future na ne abewie ni say you adwuma a woye a wode kona no sa adwuma nyina yagu no awerho nti na Teachɛr kwadwo woye ebi mu so pa say the way na MPP aban e threat abrante no nta abrante na kosie eye akura bi ase sa akura na se kokosie kura na ye pe no ho mpa ye hu no ye hwe no wa ye hu no na busafo bia so boso ma Teachɛr kwadwo akira kwan obi kura se am ko hu no abodam eno no onam baabi obi so mi hu no kura woro kasa obi se a why drug addicted eno no mu nro basa tisafo ne tirim ohia mpaebo sa na se Teachɛr kwadwo Ghana fo nyina eka timi Adwenepahene de ye de ani edi akire ye bom pa ye se ye beti good news afo enua no because wiase de nipa ope oman ni yi no ono na ese penasem ne nipa bebo oman ne fom Teachɛr kwadwo eye na adwene se wo pe oman ni yi eno na abewie ne ne nti na se we no na se sa UTV ho no omo motete ho no omo mpa oman ni yi ana omo mpa oman ni yi journalist akesa mo Ghana no bebre mpa oman ni yi omba ye be kasa keke be bi nkurase se nipa no beko ne watua publish because of you education am okan also Jimmy ntino mo nkodwene enkura no ho mo nwene a village for ho mo nwene ba bia sabio enkura obi ompa school kura no wokokura na kwan fa so beko school kura eden mo nwene ho de munum aye enkran kumase sunyan enkran kumase sunyan asa typical villages pa no omonko so ho nyina no MPP aban ade momo tax abeto e-levy tax a omunyina tua bi no obi ahu no kora no woka mo nyina sa twede atimi afo so mba bia onya no sika no kyese anije bia se be wura brand no mpo a odo create the content no kora mo sa je sa anije na fra brand no Nyankopon ena yi mo sa twede no na munum sa mo sa betena so biem ene mu ne ti ya bom paye esre Nyankopon nananom se wo mo ye nua brand no ban bebe wo bia no ontwene ti no mpie ne se nigye abagana e da ye son abam teaching work no ye besa afre no obesa akọ back asa akọ kire na ade na enyo bia enya bia no ofa meto abonte na Adwenepahene mahama aban the corruption eto betwa $1000 edwuma de ko maso asene use promo code Adwenepahene no first time use a mesra wo benya promo code bogum Adwenepahene sendiska efra bruchiri ko Ghana bro nyen no busha for so nya de enjoy what is pepe announcement enterprise ebi opi ide edamount destiny reference to trusts eso abo down so edamount attachment pebi na fasiu dan na daache obeda Adwenepahene ase sandwave is kamane kwa so a yesan fa so sendiska eko o my Ghana mu na wo use for the first time we hear a promo code Becky TV bogum na benya discount kama Becky Media e wo Facebook so e board ma Becky TV so the new one ya bi e wo so e board ma Adwenepahene Media or Adwenepahene TV de e wo e da munyina mase ye pe o man ni nipa a wo ye e se pushi no mo share video no e maye na nko campaign for nsa se na be ya Teachɛr kwadwo e be hu ba bi owo ni affection out e na ba abonten nipa hia mo a ya mo ano peace out